खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्मा मुंनि थाखो 4 आरो थाखो 5 आव फरायफुबाय थानाय फरायसानि सानै गोथै देहा मोननो हादों आरो बे गोथै देहाखौ सोरबा दुथां लंपट सिनाय मोनै सुबुङा गोदोनायाव हाफ्लंनानै जिउ फोजोबना गालांनायखौ बे समाव गोथै देहाखौ बे समाव बोखांना लानाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया जाहैबाय मैयासो थामहिनबा 20 डिसेम्बर खालाराव कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्मा सानै फरायसा एबा सानै फरायसाया टंला ओनसोलनि जातीय विद्यालय फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो गोमानानै दंमोन आरो बे गोमानाय जाथाया गोबां खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन नाथाय दिनै जोबथायाव टंला ओनसोलनि गंसे बोहैबाय नायका दैमा एबा नायका दैसानि सेराव सानै उन्दै गथ' कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्मानि गोथै देहाखौसो बोखांनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेराव थाखो 4 आरो थाखो 5 आवसो फरायबाय थानाय कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्माखौ सोरबा दुथां सिनाय मोनै लंपट सुबुङा गोदोना हाफ्लंनानै जिउ फोजोबनानै गालांदों आरो बे जाथाया ओनसोल नाङैनो उदालगुरि नाङैनो रायजो नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। जेराव दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना थाबैनो हमनानै गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बे समाव ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिग ब्रेकिं आपडेट उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय थाखो 4 आरो थाखो 5 आव फरायफुबाय थानाय कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्मा मुंनि सानै गथ'खौ सोरबा दुथां सिनाय मोनै सुबुङा लंपट सुबुंफ्रा गोदोना हाफ्लंनानै जिउ फोजोबनाय थासारिखौ बोखांनो हानाय जादों। जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों। बे सानै उन्दै गथ'फोरानो जाबाय कौशिक शर्मा आरो गौरव शर्मा बिदा फंबाय सानैबो टंला ओनसोलनि गंसे जातीय विद्यालय फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो गोमानानै दंमोन 20 डिसेम्बर खालाराव। नाथाय दिनै टंला ओनसोलनिनो गंसे एबा मोनसे हाग्रा बारियाव सोरबा दुथां लंपट सुबुंफोरा सानै उन्दै गथ'नि गोदोनाखौ हाफ्लंनानै जिउ फोजोबनाय थासारि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आरो बे जाथायखौ नोजोर होनानै CIDनि मोनसे हानजाया गोख्रों फैनानै बे समाव सं दानगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ खानो थाखाय बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय गोख्रों खामानि मावबाय थानाया सोलिगासिनो दंना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि थाखो 4 आरो थाखो 5 आव फरायफुबाय थानाय सानै उन्दै गथ'खौ सोरबा दुथां लंपट सुबुङा गोदोना हाफ्लंनानै जिउ फोजोबना गालांदों बिटिआरनि सिङावनो थानाय उदालगुरि जिल्लानि टंला ओनसोलाव। आरो बे जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांथाव जादों आरो दायनिगिरिखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दानिया फैदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे जाथायनि सायाव माबायदि एबा बे जाथायनि सोमोन्दोखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। टंला केन्द्रीय जातीय विद्यालय स्कुলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু গীতা শৰ্মাৰ 2 পুত্ৰ গৌৰৱ শৰ্মা আৰু কৌশিক শৰ্মা এই দুজন ছাত্ৰ যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে স্কুললৈ বুলি ওলাই আহিছিলে। ওলাই অহাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ ফোন গ'ল যে তেখেতসকলে স্কুলত উপস্থিত নাছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰত এক উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেখেতসকলক বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত আহি কিনে তেখেতসকলে পুলিচ থানাত এজাহাৰ এখনো দাখিল কৰে আৰু দাখিল কৰাৰ পিছত যোৱাকালি দিনটো আমি টংলা অঞ্চল ছাত্ৰ সন্থা উদালগুৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমি নিজেই পৰিয়ালৰ ঘৰ আমি উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ বুজ লওঁ আৰু আমি টংলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতো এই ক্ষেত্ৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰোঁ। পুলিচে আমাক জনোৱা মতে যে তেখেতসকলে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু আজি এক অত্যন্ত দুখজনক খবৰ এটা আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰকে কোনোবা নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি আপোনাৰ এই নদীৰ কাষতে পেলাই থৈ গুচি গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দুৰ্বৃত্তৰ উচিত শাস্তিৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই তদন্তসমূহ অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰি দুৰ্বৃত্তৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, বৃহত্তৰ টংলাৰ কাৰণে অতি দুখৰ বিষয় আৰু কোনোদিন এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিল। আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা দেখা পাওঁ, কিন্তু আমাৰ টংলাত যে এনেকুৱা হ'ব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি ভবা নাছিলোঁ। যোৱাকালি টংলা বৰজলা জুৰুপুখুৰী নিবাসী মহেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ দুজন ল'ৰা
ক্লাছ 4 আৰু 5ত পঢ়ে, ব্যক্তিগত স্কুল কেন্দ্ৰীয় জাতীয় বিদ্যালয়। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল, ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁলোকে স্কুল যোৱা নাই বুলি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালক যোগাযোগ কৰে। তাৰপিছত পৰিয়ালে টংলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়ে। তাৰপিছত পৰিয়াল আৰু আৰক্ষীয়েও বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰে, কিন্তু আজি এই স্থানত এই দুজন ল'ৰাৰ ছাত্ৰৰ ইউনিফৰ্ম অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে। গতিকে আমি এটা দাবী জনাইছোঁ যে হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ উঠি অহা দুজন ছাত্ৰ, তেওঁলোকৰ একো দোষ নাছিল। আৰু ঘটনাটো অলপ উচিত তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ, হয়তো কিবা ঘৰুৱা কিবাও থাকিব পাৰে। গতিকে আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰক, উচিত তদন্ত কৰি দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে।